Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo. Ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco. Wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Hamagara kuri iyo nimero maze muganire muhuze nawe agufashe. Musanze ni akarere kari mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Ni akarere gafite iterambere ryihuse cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni akarere benshi bahururira, ni akarere gatangaza abatari bake nyuma y'uko guverinoma y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose kugira ngo kano karere gatere imbere kandi mu buryo bwose bushoboka. Watwaye amadolari miliyoni 50. Umuhanda Musanze Kinigi ibirometero 20. Ni umuhanda nawo warangiye utwaye miliyoni 15 z'amadolari y'abanyamerika. Chairman wacu umuganda wacu kumanya Perezida wa Repubulika ageze hano tugatire. Musanze, amakaritsiye menshi y'umujyi wa Musanze hubatswe imihanda myinshi itandukanye. Urugero wabaza ahitwa mu Kizungu, bivuga ko bino bice byose byagiye byubakwamo imihanda myiza kandi imihanda ijyanye n'igihe, bagashyiramo amatara ndetse n'indabo n'ibindi bitandukanye kugira ngo abatuye Musanze bamererwe neza cyane. Ibikorwa by'ubuzima nabyo muri uyu mujyi wa Musanze, leta y'u Rwanda yageze kuri byinshi. Yubatse amavuriro ndetse n'ibitaro n'amasantere de sante agiye atandukanye. Hubatswe ibigo nderabuzima byinshi ndetse hasanwa n'ibyari bisanzwe, byihutishije serivisi z'ubuvuzi nyinshi cyane muri Musanze. Igice gishya cy'ibitaro bya Ruhengeri cyafunguwe mu 2020. Iki gice cyagiye gihindura ubuzima bwa benshi, gihindura imibereho myiza mu bijyanye no kwivuza. Kikaba gifite ibyumba bisaga 100. Serivisi zariyongereye ku buryo n'ibyuma by'ikoranabuhanga mu buvuzi biri muri kino kigo cy'ubuvuzi. Muri uyu mujyi wa Musanze hubatswe ibigo byinshi bitandukanye kugira ngo buri wese abone uburezi kandi bufite ireme. Byagiye byubakwa hirya no hino kugira ngo abana baturukaga mu bice bigoye by'imisozi miremire babashe kwiga ku gihe kandi bige neza. Hubatswe ibigo byinshi bitandukanye, amashuri y'ishuke, amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye, ku buryo ibyo bigo byose byakira abana batandukanye, bikaba byakira abana barenga 5,000. Kaminuza ya URKVM yaraguwe, hubakwa laboratoire nshya, ibyumba by'amasomo ndetse n'ibyo kuraramo. Abaturutse mu mpande nyinshi z'isi baje mu karere ka Musanze kubera ibikorwa by'ubukerarugendo bushingiye ku birunga biri hariya ndetse n'ingagi. Tugiye kubabwira muri ibyo. Hubatswe amahoteli menshi ndetse n'imihanda myinshi kugira ngo kano karere ka Musanze karusheho kwakira ba mukerarugendo benshi. Ibyo byose bikaba ari ugufasha abaturage kugira imibereho myiza ndetse n'ubuzima buzira umuze mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze hubatswe amahoteli 7 yo ku rwego rugezweho kugira ngo yakire ba mukerarugendo baturutse mu bihugu byose byo mu isi. Aho iri shoramari ryarangiye hashyizwemo amafaranga arenga miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Hubatswe ibigo 2 by'ubukerarugendo, aho ikigo kimwe cyaje kurangira gitwaye miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika. Hatangijwe kandi ikoranabuhanga rishya mu bijyanye n'ubuhinzi, byatumye ubuhinzi buzamuka ku rugero rushimishije, maze ubuzima bw'abaturage burahinduka ku rwego rufatika. Bakaba babyivugira babivuga imyato, ari naho bahera bavuga bati ko bimeze kose umukandida wa FPR Inkotanyi tugomba kumuha amajwi yacu. Ibipimo bigaragaza ko uburyo bwo kuvomerera bugezweho bwatwaye miliyoni zirenga 10 z'amadolari y'Amerika kugira ngo buno buzima bw'abaturage bushyirwe ku murongo nk'uko igihugu cyabyifuzaga. Ibigega byo kubika umusaruro, aho ikigega kimwe gifite ubushobozi bwo kubika toni zirenga 2,000.
Amazi n'amashanyarazi mu karere ka Musanze yageze kuri benshi bashoboka. Abaturage benshi bafite umuriro n'amazi mu ngo zabo. Ibi byongereye abafite amashanyarazi mu karere ka Musanze ku gipimo kigera kuri 85%. Mu karere ka Musanze kandi hubatswe amazu meza y'icyitegererezo, hubatswe umudugudu w'icyitegererezo ubereye abaturage, n'umudugudu ugeretse gatatu, n'umudugudu urimo amazi, ukabamo amashanyarazi, amashuri ndetse n'amavuriro. Ni igice cyiza cyane ubona nawe ushobora gutembera ukanyurwa no kuba wafatiramo n'ifoto. Ni igice kandi cyashimishije abaturage batandukanye bari muri kano karere ka Musanze, by'umwihariko abari batuye aho ubuzima bwabo bushobora kubashyira mu kaga. Uyu ni umushinga watashywe muri 2021. Uyu mushinga kandi warangiye utwaye miliyaridi 27 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi mishinga yose tubabwiye iri mu karere ka Musanze igaragaza kwiyemeza kwa leta y'u Rwanda mu guhindura aka karere mu bijyanye n'ubuhinzi, ubuzima, ubworozi, ubuvuzi n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubuzima bw'abaturage bo mu karere ka Musanze bwarahindutse. Ikirenze hejuru y'ibyo hari isuku itangarirwa n'abatari bake, by'umwihariko abanyamahanga baturutse imihanda yose y'isi baza muri kano karere ka Musanze. Ni akarere rero gafite intego ivuga iti twese nk'abitsamuye igikumwe tuzagitera kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, umukandida wa FPR Inkotanyi. Mbashimire kandi mbifurize amagara mazima. Ibyo mukora byose mukomeze mugubwe neza, kandi ibyo mukora byose Imana ikomeze ibashyigikire. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo. Ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Hamagara kuri iyo nimero maze muganire muhuze nawe agufashe.